Miličanić, još jednom razbijena francuska obrana, spašava je Omeyer. Znali smo da je ta Francuska u problemima na ovom prvenstvu i malo smo strahovali u prvom dijelu da se vratila u život, ali evo još jedne tehničke pogreške Francuza, evo prilike za novi pogodak naših. Čekali smo da proradimo, da se onih odličnih 20 minuta prvoga dijela složi u nastavku i odigrali smo nevjerojatnu utakmicu. Večeras je naša fešta, da, naša je fešta, apsolutno. Beograd se vidi iz pensa već u ovim trenucima, iako ništa nije gotovo. Opet dignuta ruka Norvežana, Lacković, kad ide sve, pa ne može ni Omeyer sve to zadržati, 29-22. Zadnja sekunda i gotovo je, u zagrljaje idu igrači jedan drugome, veličanstvena, nevjerojatna Hrvatska u nastavku, čudesna, najbolja predstava, apsolutno, bez obzira na ono dobro izdanje protiv Norvežana, odličnih 50 minuta protiv Španjolaca, ovo je bila prava, velika, moćna, jaka, čvrsta Hrvatska, izrotirao je sve što je mogao Slavko Goluža i došao do jedne od svojih najvećih pobjeda u izborničkoj karijeri. 29-22, to znači da smo u nastavku dobili Francusku 18-10. To je Hrvatska kakvu želimo vidjeti. Kada svjetski prvak, olimpijski pobjednik i evropski prvak koji se ovom utakmicom obnaša od mogućnosti da obrani zlato, zabije 22 pogotka, onda znate da smo napravili čudesan, veliki, nevjerojatan posao. Lijepo je sada pogledati na ljestvicu. Španjolska prva 7 bodova.